tuoda sinuskaiwa maashamet logikat kimollar. Tuossa maliigat ne ana guttiene nga inge söyle dara uyanga degin tresko tuo kadang tinak fashe pange wingi gigasin gol Damit fasta meta kudaki sharia kimet. Apa nang kumfin wikat kumada wikat nas sharia wun masime ay şükran sharia kata fasta meta. Got stream aşke YouTube pe na pange sharia na ke kasi go wasame episode 2020-2 week YouTube right along na pange sharia na ke kasi go wasame episode 2020-2. All right. Naku sa mga wigan ngayon, nas like to face message John. Then it then mo ito pala seguan, then ito pala kung wigan. Then nas area because what was greatest goal lumalay na. Nakasama ko ni Unsugong Dawek at naka-poilet at Davis ko. Marami ni guest na putan si Davis ko. Ito ka. alam Okay. bagat en vak launching kat lagat mol kain taga ka kuyak fashion rek mol inge Okay. Well, siguro sa Unsugong ko Dawek. All right. Well, nagkakil niya. Hindi nagtuwa na sinuskaiwa. Kaingi Charlotte Daraway ang naging ko. Ngayon asking in Marysville, Washington. Nagkat-trash na ke
kau yep sila kile ordained na nagabasta. Na bawat tagash witnessi ngam kaya na ba English ring na they can just go Ilash Washington them Kent Washington na pinja Correct. kuma den taken Washington ma bien basically vasta kaya Washington na metligin na de vasta me taon gidash mo idok na Ilash so na yun ka siya ka de Ilash na kaya ka ship siya aga van walk echt als je daar de moet echt ja zo run is van was als we en broy got broy all they've got let them als een gauw zingen je gaat kunnen wel wat we kunnen was ook maar pas te doen kalau kita kalau kita masih kalau kita tidak kalau kita kan mereka itu zingen in masih meeting from the Europe in aquele meu chuio que uma pessoa Petliga sagt mit all got got section que gasolo ma ana si gas mai to go alos mai na go wa in ma to you got section mo got like that kum got o ga mo ngon dalo na got ina fresh da lincias o ebe tiren mo de la que gasto galaxy was to my lipshe eles uma lipshe ga por mo eles come na non da lì come na fresh da lincia os galaxy gasto Paling kecil semua kan, mak main ada orang kecil kan dah tu, kan lagi aku, mungkin apa kan nak fashion mai, pada kan ebel, macam ikan, kan pasal sudah main ni, pasal ke, macam mana dia boleh just Christ, ebel. Amen. Dan kan orang yang nak kelima ni, kita pasti nak jadi program, may faction war, musical Ash website sila Ash. The website sila ba www.gasinggold.com. Kat bata fashe Gasing Gold gigay sila. Ak fashe kan dus na ko kan dapat fact mo. Yung pagkaw siya ba aluin ko nag-Tuesday. Aluin ko online nag-Tuesday. Awit ko specific center time of that question. Website slash kan pa www.gasinggold.com. Aşma basımını riske ve odayı journalistic commentary na tuman eke. Como so download ye ben a gas in call in web na ashpelling slash got or like a donation small if you could be dash o mga fashion mo di got cost of operation cost of goods kind of mga na fashion nag donation form. In future class of they can ashin na kayo in faculty pwede po siya sikat na sa si future class of they can soon na yun na si or ang Bible study kung something kind in mind tafala may clients of may cool hindi looking at my class but we're looking Catholic God we're looking godly principles in myself something in myself tao siya po gawan sa sige po. Bago si feature po siya. Na tayo naging da faculty guest God. Na kayo, bigyan ko sa kung gashin na kayo na siya. Na kayo as computer na to, na kayo as phone na to. Na kung sa mawigat na kung ganda na gumamit ng phone na diwan. Ikaw loops na gaston God ko, loop na gaston God ko, mamay na kayo. Feedback sila ba, gaston ka naklarinig. Naklarinig, hindi mga wedding siya, hindi mga siya, naklarinig, by gaston God. May therefore, gaston God by God's was. Gaston God, kasi mawul ka. Kita palakin may siya, not was. Gaston God siya ko na siya. Na parang asam ko lang wala kirad kami nas gala kirad kami we have fashion my here na ngay
doing things ay floko mo tingin ko nakimay ko na ko so we got ko think like ye ko share ye what you saying how could be Facebook na rin magawa di siya na boys makisama ko saying makat is na gusto na kasi commentary like nga sa akin na kung may comedy values yung kung may we factor kung may na invest na kaya makumash kaya alagi yung sundot mo kung bakit may cool siya nakali ko may kung magtitisi kung tigan matanaw gasan ka ito ko na yun kung may na kung invest into yourself she's developing Troy she's developing into really gasan ka nakadabalo kundi magtitisi mo muy med Troy med kaya lalo mo di may politics esiste todo dafo tasala with the money there paro kasa kat kontrol na sige mo ko ako be loto da fike gasta kat fit esiste bella kat fit disciple go see with my da gasta ka da kasa ka pa vida talk na fika mas ite ekte masa como isa o yes come in, no? Come invest in yourself. Perché gaston God. Non ti gaston God. Even travel on a shoe, I love it. Even as poi ci gaston come anche te ma non mi piace shoe. Wala mo. Cosa bello come si sa che di cosa bello. E non avevo di sapere bello viewing God. Allora, bakit mo kung invest na ke mula na standard lesson commentator do. They when commission magre que kung din mo. When sa kung sino yung website ba so like kung sa may meron pa lalo siya may before you go siya was send me ko Concom sa ko. So katinakita mama le kacak mga kujumesa ministro mo. Kacak mga kujumesa mani cash ko. Na kung sa yung website na siya, mula lang, kung sa Amazon, mula lang, punta ako na started listening commentary companies, mula lang. Kung mula ba si source, and siya mo naman, kaya mo ni start listening commentary. Min pange puksimo makinyagit ang langas la kasinggol dawi o isang langas la baras na nakasisve kasi adminan dictionary na hakataya ki bakit na siya it is a point with commentary langas na study similar growing na pange kung gender school sube academic daw na baka mo asya, they just go. Asya ko again between take it. Kaya gulo masimit, man wikom tamla siyalain kaksikin gat, gulo malap ki price makumak fashilain kain, karangan gat pe siya kinsi ulan ka din aski makataski ya, man welcome ikom na Washington State, kung finit ka na ngaymit, kung check na fashion skill malan ka ata, ngan bain kum tan kiuman kat finnes na ocean gespin kum fanat ka fong da nagat narabe plus kyak nes ako lot sa bakisendria na ba ngay orek mamash magat tagay ni shem lagi ke pelsinge o ye bana yokshi belsi bakum daga kan mana yokshi si madi nakin si o ye yakta nagi matshopo inchi de puento ki ship na din ka at nagi orek malan ka at ke lulin karangan yaklal kumakalim in standard lesson commentary ala kalim kulope ki website ma masaya kaisi sirin ganda ko data ke istabe kalim lagi kaisi information marsh na kumakalim in standard lesson commentary nga alewi lotoela ki standard lesson commentary singe ana ki kumakalim pel na wan la katsum na ke pala na standard lesson commentary oelelin kain pakana kewa fosma
David Cook author siya ki standard lesson commentary ngel sang kaidikas nagi malutut siya ngayon gani ko yakiwo. Na pa nagbabe ka tak fashion nagi iptoluma ash ki malutut misengya kasi si fenga Solomon el sivil shaman ke tempala. Nakat pa kat fin jakin makatin ak fashion lagi du sengye kuloki ashlos na kaywa mawikat yang ki pel sengya lalo se fak mas snog of ka weather kaslan gada ya shak na kin shaman ya. Nangakulon sin kat lang ay walal tamal siya lagi tu sengye ay pa matwias may kanutsakan kadin kain ay dahil lagi malutut sengye akesha ike usain tem la usa. Tamal siya lang apapan mashuki tawag sengye katwa fast na met finash masing asfilo samet katwa akademi evine fall na gebel kulomala. Tegi kung na nga copy e paste man sa mga left out si Fese. Si Fesingan pa Solomon el Sivil Shaman Getembala. Solomon si Fe. El Sivil Shaman Getembala. Okay. Oh, that's weird. Confusion din nga humana na madaman siya na dito. Si Fe na tayo di mo si Fe. Wala. Why pa? Solomon Ilme Sivil El Shaman Getembala. Okay. Temple. Okay, now pangan si Fe nage may lundot na luduan na marina spesieta pa siya ay gusto sigala ko sigala siya na arship tolu ke bani niche international elevada ko ako ya ipsivek and ba kadila kin se wo yellows aklo balin kadila pa yulal na ipsak to yun ba ak pa yulal kel Solomon na ipsivek and kaya siya with force sigala ko sigala ko siya na ipsak lo and ba kad ak pa yulal sigala ko sigala siya. Okay. Na kaya floor mo din just go and then after the guys see points kan nakatiba. All right, they can just go. Lalu siya kulomalap sila kalwanin fak kulomalap ke siya klalom ke proya nangan pain ko gusto mo mawikat ngan Solomon el Sivil bersam-sam ke temple senge nagat takan ke malutut senge masi gas blok gas singa ke ngan ganak kalimi meeting nga fast na meda bange blok gas senge nga eispe inakas magniya sin simet kalansap na me ko lalfung ila mga we finanya na il dalang siya from gas singa na sikmain alepo speka to rela ulela kat denak falyela na il fakla gas singa anga na sik kumli gas singa fak mo ke kaslom kum fa paye fima matiange gade wasun ko ngapangon ko na ploka singa fak mo ke kaslom kum fa paye malutut si mga taskenge sham kun nag-iptolo si mga kalimita fana taring iptolingan nga kalimita na kela kadila nakin si uyalo os po singal ako singal me koski siya to ko siya pa taga ipsimitan na ipsimit nge fakawing ke mas la kimita tuin siya en yesing en si malos tuwing pa ilos tuli ke safla tediki at Jafla temple da kyak tap in ulayang anak ke en matal nam ta siya Solomon el tu ken flat si bange to ko Solomon el forang na selos ngena el forang na selos el siyak ta kadilan akin si yelos na pa blessing si mataka ke
may reaching men si Vian ba blessings na ako siya so man for ang siya kadila nakin siya o yellows nakadita la fin kadila nakin siya o yellows Solomon el den fakta specifically ngena da kadita la kad innanak man aski magduklas inakin siya o yakat Pasigan me rak mo el fak kaksigan lem katlan Israel ilaro na ulen ma ilorela na sil David papatamo Keel fak na sil na kadila nakin si o yellows safla temple si ma David ilala na ke in el pamasayla na sinkat in ma ta nenek petap si ma tapos mo lang si ma el folokan ma in bon ma che falin an yorong met Filistia na panang in pesing ke tapos si anlom nuk se el tena in si misle gene painge na uda ka transport ya ginage en matal likina matal only of the holy lean tembal Solomon na tembal si ma Solomon im sa lang na masira el siya ginakin si Uyel yakelo sa ba kaksak sila to sa Solomon nge kadis in alana be mindful la el to ko siya si may to epel na si dinak falatiel ay ki akalemila ashi falat lgelna na pa gaditala pa Yahweh lem chuva katlash Solomon ki pasi siya lala in akflatje kat mulsi fan nama orela ka siya ofela kat mulsi ma kololos maligian itchap kat mulsi ma shelolos tein metlal kat mulsi ma wengen tafung leki olelala na panen ngara inakin si wuye yak elos Solomon it palana pa nag blessings ma asherola kesyaklal indak yang lalmet na sil arule nakat kalim ki wo ye ma el matakin sewo wo ma taga pe yurin babat maela na hensi mga lalang si keep simit ke sham singe pa ulela lan kat na sila prema Isaac Jacob emo ak possible natal akin sewo yelos panatak taga ke shuft sila judang mataka na ke ipla David of Arani Miguel Solomon siya main sewo wo siya kadin dia liatan lan met kol siya inte is na wo yan blessings may ta na felan ay kan liatan na sin met wiela na paip si met nga ka ke ngosilal Solomon ke price silal mga kom lutut ken tama siya le panganip si meta na flokonot bela na siyum kat fasta ke siya klu ke vasingalon gos ke lungol siya mafakla lem kat elak pa yolilala na ipsimi dapangan kadila nakin si Uyelos. Pelang aflo jum dam sirle. Okay, digin Diyos ko, kumpulo, nag-iipsimi ko sa akin na nag-gasing ang blessing. Pa, digin nila nga sila, akyok kinigida makadila akin si Uyelos. May blessing sa nga magkul sa nga Solomon, tulay yung matag mo ito. Akin si Uyelos. Na kumiyang Fkauriya ko lang kung tulakin sa uya mo. Kung di blessing sa ko may akmain sa uwa. Kung di ko so usigen sila tang sila. Ang kimalo ka to if you got pa usigen sa uwa no. Kaya na pa kung di ko dispen sa uwa singan urine encephalitis na. Nakot finit na kung di ko mga detalye iske encephalitis na. El matal bukla di preakil mele if you were in niche na if you were matali ko kung isa kung fla na kisang na yun labor ka na tatlo yung ma-reach le Solomon to Solomon ilakin sewo yila may ito ilakin sewo yelos na akin sewo yila may ito kung dimtani sikat naki-implant gland sa po bakit makumunod ako kung kung som ismain siya wo siya nga kumunta mo si Maita. Pasisiga kay Maritza. Kung pinloy nila,
Тоже Соломон говорит, что не способен. Tota, masikkiak mitkikingen astapum de pelaus. Jok no nage tafel mallen dep land willen sit. Astapum de da lust finde tafel ilus sanko yelos in actuos in de fall like in a naklaus or in fall like aqua. Like eu já que aqui se o yellow, na just me say, confident met coach, se vem se eu sei. Então na fim na form de ver, na form de ver. Confident não se esquece lá God, se o aqui se o isso se o you in God. Me confident ma ben, lá que se o bom chama assim, da frente eu na sim vai. Moulan met se, moulak como, ele não mais me diz, oi, madonna. Katigal matama ni dia na rolo dia na mo mataw la malon ka to te hana mo pero kasi nga holy kag man holy matal pa il shayla manago mo matal shiya na manago mo na siya il klabo si ke na siya malon ka to shiya na kufinge is inse wo dahil sin mo ito na molo ele no in masimit oi yemadan God. Oi faka pa mulman in shiyakle na sigga. Kalme ba kumin illaliyen kumashuyan sumna yuin God. Shuka mulman oi matal faka national meto. Ina na pa in ashpisen national national meto. Kasi parang the vertical relationship. Vertical relationship loman, kaya ba kapasok mo singkatan, infin ewo, infin kapasok mo sing may daw wo. Na kumsikante, ewan kapasok mo sing may daw ibang pao, nakakakat mo. Teka nga, may yan, kan ina nakapasok, kan mo kayo, tapo mo, kung di, may cool sila pasok siya, kung hindi tao, ano tao ilang, ang flogger tao na siya, is when se wo na incident is na den sang na sin mai na fa kin bang le pa bang met ko kung te met ko na kumin boss mo ita mo na keep like fast na met ko ga met ko sin pa kumin is ita queuing god ta fan sin mo da pa ano na kita to ko so mai la they just go Lo malap damle shirle ke kasulum na ke ipsimet ngen na ke kumsam ke met kol nge alena akalem ye orela sil to ko sa Solomon nge ke pasi sel jilal nge ke mukleya yakin akalem ye la kumakalem ye la elas smak ke jipin baba to maela ke pel si maelo shikein muklema tap matal singe likipon met Philistia elden a console you in God na bana ngara mana ke wasisyen falgel Solomon oye pelikun poshalala alena es making fale mayen elshikelen esam mama sikyak ta sin met matalala na papa na ke rela silal na ke blessing si mal siyak sin met matang ke pen pel si mamoji silak sa fila lom nuk siya kay winak tak si matang tabernacle nga o iya si ma sikyak ma el dedicate elorela kiselal na kaya mo bakanyang si kain over in maslolos on top of the tabernacle in akalimia presence lang gat ke na pa en si ma yok shibeke la tap singi utap ka na ke en si ma matalimit ma ay priest mo kayo na kayo utyak na le elfin utyak Chelsea ko kaprigel elfin te peran ka naklala wo elfin te oi ele o nga yanan ulul meel the ay priest mo kayo na kat ke wala distinction si ngalo tila pagilutut pa pala sila te ana mo pa utyak na way
tron sila maluwangi, pamusingi, basta ka, le minister yak som na ke, in fact, ke musingi. Na oya singa katli na ke, sikya ke, esmaklal, Solomon, el ne toko siya si, el orela el tu, ora sam lalngi, nga fact makina na ke la. Kadin loang na ke, what works and what doesn't, mesikyak met ma, akfashiyak leto, pweno nga ye, kadin sin kin. Now, lelan kata, pa akpayak pa ipsiak lumata ke first singalon gosh na ke longol siye. Ulela si maurekla na sil David. Kaurekla pa na sila prema pasak na fasta ko, ne patatyang na fel Solomon ki pel singe. David el likia mani si, elorela kafa, shuen me shoashma, in masay project sima, el genak fashiyak lange. At natal bakat elolela, che nage in masailam kinalom sige to nage toko shaila dynasty lan kata etaka sikal etaka ke suflan Juda na pa kadeta ke Jesus Christ na kita kan nagsis ke ipsiak luong kadin sum na ke la fosak singolon ko sa fact na sismo ngan riti o ke pelsi ngata musemet lakligyan itsiap nem sing ngatia na sulera si city na ni Israel na fon in masay si temple. Iyan mo ito alo na si kwe. Ngata sulekom na David in lemfin metla. First singa akalem yela kikade lucelos meligi sholalos vinani cheba. Takone ki pel si matram gange. Wargat lang si sham ki context. Akpay first singa fakiklen belsingan the mass socio-economics political fiat mo aski pulan belsingan. Na para kat lang sim ta establish context ke malututa. Na pa kalemila ngati na sulela si city na Israel. Lem ka de na sulela si sin city ma on wala na Israel ngemo in masaya klase tembalwe. Te na pangan malfak na sila. Kaya ni naluwe. Na pa kasak na sulela David. Na if ka sulela David katuti katfinde belong na keluti las misingia katlila katkan mo David level leong mo el alena me suk mama ka el tama ka de lang si akat riti pele kanaus telefon na masap singaul ma aske yotluman anin tap medal singia na rela pa kisin siya klas katfinde phone na luto lamang only know half of the truth na convoluted pe tafung lepe lashka gnya melutu do na sin may tuyesha na ba nang ke olela singe ke sikya ko ba akademiya ngila efinity David pa emaside covenant singe ko temple singe dajak the temple na emaside kle ke siya talit na dalingan ba akolela singe akademiya ko na ba takana sikum kadin lut ke oye ke ulelan katala na ke baka tram genge apa sikyak na masimit inkan masayak tembal singe tiana mo pa masay tembal singe ta masimit kirshipin Foxeville David in Barana Singat kadilin siya lapay kadil welal el welal katang lakainin may una kayo malay met Philistia, met Moab, met Syria, met ke Ammon, met ke Edom, elwin tru ke mange inakelem ilakat elwelal met. Na elva fashin gan mokle, ayna siurek malangat, na ke Inge pen elba masayla tembal singa, kadel akelemi pen na sila, alena yokla siya ako maksororye lagi mayon ma kian mga kalemyang Tasakta, masika din ito yurin ka at papatumasala. Makat nga siya ka din nakfashi tawi ka sa punrik malala. Eldena sinakin ka at laliki. Katsak na aslin karangan yaklala, tamail moot ko na siya siya, wuliki na makat ako ka siyak sila. Skaliye, el siyak ilan masayla tembal siya.
Na lem ka dilitala insien papa sipe katalan nan ka kitalik nata siya descendants dalik nata siya oray Lorela ki dynasty singe in patati pe kenas ben ngoshilal David ne skimot ko ay na me kum da nan ka ki kalan sa pluma musinge good idea so kaya kum nan ka kuminsang taon Japon rek malangata na pange masimawo ke malutut makataka ke fashion week tolo le pange metli ki nga kom takan ke meeting lan church kay tawiya kat mata paray ke nanak ma ikuya kin kat in masayrik malan kat kat te somna ale makuikuin me shartak ka ale na in mo malak pananak singen mananak na kayo may sungyakin kat mata kayo rin kat me na papem taka na sil David ni na en si mga kumines makkeo pa nga kumines makkela kat siyak singkatin gashikat na pel si ma sikya ka kadines makwen vlogon silin vakuloke nara ipsiak lunge takay nakes makundi katla ulelalan kat na sila prema tatafta sila Isaac Jacob Vaka ipsila Jacob ngayon Jacob pa ekle Israel dalik singa ulu natal ke dalik mugul ngam daw kel Ruben Simeon Judah Levi, Dan, Gad, Naphtali, Issachar, Zebulon, wala lang Joseph, Benjamin, paurela Israel sima katlut-lut kaya makadil ang kedi Deuteronomy skalagar first dua nga silela in pange matan velsika pange en simal masayak in me el silela in mo pa tafula orek mo lalo safan jaliege na pangako mas kemusingin nga kum ne te make suflal juda nga kum ne te make sufin kalans up ke Levi ta ke lalal fung lakum nga kum mas kemusingin na ipsiak lunga akelemi mo kenala den at tafung le me ulelalan gata nga vast namet ki fasingalit kors Solomon el tafula fak David papadlamok el tananggalan masay si temple na niyanalo na sinlem kat lan Israel ta palem kadil fak na sil paesumin lang si masay si temple na sikta sakta kometiya na masay ewan sinatum na pa masay si temple sik kaditala pastalit natal David tajakta divine appointment lan kata indaka through Solomon. First aklong ulfakla ingilem kadel akpay ulay lalal pasifesi mataka ke promising at ke nga aula papatamag into ko siya lan Israel nga masayla tembalan tembala tayo nalo na sinlem kat lan Israel. Na first sa fasi dakmo nga oye pe akula siya nin temple nagetap-tapin wulayang siya niyan yot luo mga simla wulayang siya lem kadel rela yurin met matalas kel usalos meliganit siya kipel si mga daklatap-tap siya ngaya tana wangin le si kal sa kuwa wangin le sa fan man sa kuwa tap-tap siya ngaya yot tapas-pas luo ma tamad siya lelfak ma vertical relationship ma masap sin gakos akatay na ki in mashlok na singat met na fa at karangan pe relationship plus na yurin met la ba horizontal singa nikom e sina ka check nikom go show nikom busha part nikom gases ki kia nikom rap ko my gas kan karangan shul bel sang sil Moses masapon focus ngal tolu to ko takam dawek ki Exodus long falen to Deuteronomy na masima din nan ka kaya pa manastelin siya kuminesam na phone na masap ng masap sinamit nga ako masyala katari nara ke Jesus Christ el vakla kasi nga likiya fesh na kewara ki Paul luti tafula luti na kewa langat nga ke kateligyan matal yorol ay lang upele na Diyos mga panangara in kalim la fakulan ngon ashirum gigamit kalansap siya ina naslang si pamateng engan si vena lemfe o yang men pangafaka kaya was manastalin si vesh na minisam ya masap maanin tap siya
katsum na nakilang si. Nara fosak singalon kos naki longol si sham kun naki ulela singe kel uselos milgian itcheba niki pel sima me masayak tembal masala tembal singe. Na dedication singa no rekle toko sa David ne stak dok Solomon ne toko sa si tasakta el forang na silos enange pange ulela lan gata. Muita tu na ki akflat singe. Elostena mata na ki pangon mo katvin kaske intesh na kadakale mi faxe vilaja. Sio ye mga kuminkan kaksakin kata kat kapen tu pe na kaksakin kat. Para fact may los tu ki may ritsi mga askenge. Na takane mo singe katlas kat multi fan na las mga dakflat singe katlale prem Isaac Jacob. Eldigan uskat meken kadisustan ne musinge. Ana ke Lucialos milgan ichipa. Nin singe siskatle. Na pangan olela langata kadin etala elana sikaya elana simusinge le oye pe ana sinitu. Na pa ngayon ipsiak luang aflo ng sila Shirley lengan siya liawi en mga tenakata ya kalem genge ka en mga ilgapin wala exegesis lagi yan nakat ko aksa feel lagi ipsiak flashing nakat kali programo. Tama Shirley balance you. Okay, det är inte så kul. Namna state det vet inte vart med det är mer så chicken spelen. Okay, an. Okay, gulamala. Okay, na fast med det point sak nu. En jag akkurat en nage point sak nu det är det men charge up med olela. Olela gata. Kom det nage boy lutsen. Olela gata battagade sonol daga Solomon. Olela gata nasin tayo din Israel. Den nage patigal sabi. Den nage Exodus ifine futuno Genesis. Den nage pensi makagawa since Baba Abraham. Na Agustin lang ilos sa makagabangon. Pa akfashi oela God inbrat na velos. Oela God mabdat na velos. Ilos pulapin insewo. Shimon ko naging Abraham. Fanny, Abraham, Isaac. Isaac, Fanny na nagel Esau, Jacob. Na kaya sakto na Esau na Leah. Na nagel Jacob. Fanny gel Jacob. Medyo nakatmayat na lang nagel Abraham, Sarah. Abraham, Sarah, ilos kufla tapan ka. Ilos sila silos makal kat nato yung tari Abraham dudlarun like up sila. In or asye daligan nato. In mga fashion na landmark ka. Diba ang landmark ka? Nagkawag nila Ismail yung isus na. Ismail, ilmanato lepre, tipang when chitro olealan ka. At kaya gina ke ilus nata matpo sana alin nata mais icing system. Na oye singan tiba na ikle nasil icing. May tuklo na rin iso seka. Aspe ilan masla ulus. Ang isa kala iso Aleo dagel Jacob. Vind lage sjøen. Maten giel vind om den giel Isaac. Ilo så eller Sharon gigie. Got shunage nagel Jacob. Dan luo giegen Leah na Rachel. Na aspe oye squad nationals. Na mo kat shona gel toch David. Aspe ilian nationals. Bathsheba. Il som kik il long as il toch
David. Som defense il management patchy papa tosha Solomon. Se patchy pa Daniel Uber sema si commander like tosha David. Ma tosha David il samela mukul din som tuimet ke mo din oral da bise ilan mo min il wim Daniel il world patchy pa pil pudada ya. Malkan gawe. Kung di ba kain oyangan, paya mawon ka no. Ulewan ka da alif to ko sigos to na kot may ito o aklo silik na ke siyakustin las. O siya ko ne oyange ne kot ne siyakustin. O len ka til chik panali la yok lai mo ilan ka din God il sa ano il mong fushesh in tapan. Napap merisinga sikat na ke kacagin le Solomon el tapulakin in Seus. Toka David ilki orella ilki il pa no maximum to kala sila channel sila hammo. Jako jert as plan mo. Plan so nga ba sitik tu ma ilki nak desa. Ang vino learn na ke le na ke isa to ko siya le to ko David. Basta ni na as po force national. Sema, tipo na ilk naġis mġegi. Għalla għax pos maħlux. Da għod fin usna b'ka xifena. Insan kol gwi. O, para da fos. Din, għede għufla polakin u għalon għadni. Men għadu sina maħka xifena. Insan, għakfeċi ma għan. Tisa għorena fos jek maħlux. Malon għadna, il-majsas. Ma tigri il-fat għem. God aiken met pagan, the Gentiles. God toch is bedoeld bij dingen Israël. Dat is ook de lijn zo te gaan. En ik vind die zo dat je allemaal just something kan zien. God toch een lijn zo like dat, maar Melchizedek. Melchizedek, the high priest, should be a judge. Nou, dit alles wat je leest, Melchizedek. Het zou dan. Lem Jesus Christ is kapast na ke Lem Jesus na ke Melchizedek high priest sin se may na Lem Jesus Christ pa may with to let you ask the line luga ke priest so line to ke shufla ba Levi ba Aaron father na lagi ipon Hollywood church with life we say we got to the Shan Levites got to the Katroke akbuklan kat ke molin ngon sumata ko ke light gulal Melchizedek when Jesus Christ kasi betamalo tutsingal do na pawikat niya. Asa pa ni sabi niya ke susumon mga ke buklan Hebrew sube buklan fact ya. Parang gabash naman. Parang kayo mo tayo nga. But egit mo tones. But kayo mo fact at Gaslan ka. May bawal Gaslan ka sa mga tatak payer na si Jesus Christ. Parang kayo mo tayo sa usap naman. May makum dayaw. Wala ni plus to mo. Tiye baskan masing ako baskan. Katiba na oyo mo katiba kufak kusin na tabernacle. Katiba mo tabernacle. Katiba mo chapter ni sige. Isbel Jesus Christ. Fanatic Jesus Christ. Kuda kufla na usap na. Kuda kufla na wiskat na kaya. Para yok siya isus ka lang Jesus Christ na siya. In the end mo kiel, ilmudag te kanaw sa lafot na kawal Satan. Tauleman ka at si mga akwasyekle at dream ke may Jesus tako sa Solomon kan. Tako ba na si kumising. God fin. God efin. Isang na uleman ka kasi yung conditional. El conditional cum fin if you obey. Para that mo inakos ka at yok yung uso may kisip. He gets in this line. God demands your obedience over your sacrifice. Na may kumod malungan ba sa action mo siguro mo. Ako stay long na si God. Na kung nikit na ako sa kumayakos pa.
Sure, kan tingin na kita because the wiki Bible. Para Yokshbe ako min reading Bible, kita matake Bible. It's all a Bible of that. Takona yun with sumakan cash kung duty gasan. With sumakan with malo sa sumalo si Fed. Suman malo sa reda ngapa mga po reda. With ita kan mo ito. May long nilon ka. I see how it will see. Fail long any long nilon ka. Inge sao pangyin mo daw ka. Na kaya mo ita kan mo ito. Kaya kung saan na gusto nang nag-edeklan ka. At na siya sa aming gaslan ka. Pangulaya sila na kung sinsuk gaslan ka, i-get na siya. Now, kasi siya ang list the shock to bond points to the say reaching and points to blessings. Kasi gusto. Aklu promise. Na nakiling las kas ko siya, tingin dito yung gas na plangas niya. Ibig sabihin pa, God ila nakisi mo yan. Nakluwa siya ngayon, pa akpay niya wala kel Solomon. Akpay niya na kel Solomon. Nasintok siya tingin, akpay niya siya nasikko. Wala lang God pa, God with Gentiles, ilyak na yung lines of siya. Ashkelon, we palatin lang kalit. Sila God. God, ilda iklem siya, ilda iklem. Kalmea pa. God sumakasama niya kay tabernacle namin. God matahal siya po. Isip na God siya pa na music. Panagyaw aske siya ngayon. Egin mo ito. Siya matigil exactly. Kaya omnibus matahal siya ngayon. Magtawin falat iliyak na yun. Makinakalilat na yun God. Pero siya kaya sige mawin na kikosh. Kaya siya. Pero siya, it's going to burn na yun God. Namu siya kat proy met lagi masing kita tayo kat sukat ka medyo proy kat kan proso na yung kat na siya pe parang wala na si kubishe na pati kini vakin na kishmin shukle per brain dilash or kasi na ikas kasi gusto unfold brain dilash ka yung kain handle yung kain kunda na yung kain galen Pangay may ulealon ka, sumagtak na si Kumsi. Kagay madal, kipelal mo siya. Fashion. Nakatsig na hikre. Naila bena. Na parang ginakas niya klensa po. Kasi kita ulit pagka oyin klensa po with Levites. So nag-liftikas. Liftikas yung lifting na ikwaya na message. Le mer kan glensa siya na bukol nempo, iluse nempo ke kaisye oye makadel sama sin tradisyon ilusin akfash. Misenge ako yung dali football ne so buyali ko so mo orodi tinsi. Kat sa bella so ta pro you got cut ni geso. Kat ta kat shi kat le. Isam gasing holy set aside. Kat na shi kat le siya na pa so ko din siya. Ay glensa siya. Kat kalama siya na malang pel. Makasya kama. Opposite lang na holy but common. Na ginawa ko mas ni Glenn sa ngayon. Kung nagtiliksanina, kalam ke, siya lasin. Siya besi markade pangon na, ikade tayo si Moses mo, Faisal Pharaoh, ngay usit talik Israel, siya lang usit talik enul flashwell, usit ko akflat yen Moses for a short period of time. Nag-isipin, shackle siya. Kaya nga wala Pharaoh. Yan sa kawal Pharaoh, kaya lang, nakinigong na. Kasi besi ngay isang dalaligigong, ngay kanaos kong na, ngay siya uniya firstborn dito. Nakakumis nga aski siya na. Nakakumis nga kaya sa plok ko mo, inanya pas-pas lang ni Kadel, ngay taligigan. So, ano ba sa Kadel ngay tla? Uy, mana kung pas-pas siya. Gal, Baka mo-reach siya. Wala lang ka ito ipatat natin ilus sa mga akos. Naisam na kaat, iloy ng medal, iloy ng mising, iloy ng kaat kibelan mo siya. Ay matal, ilti ba na iklam siya, isip pa na matal siya. Nagyamaking may tolo, kati na nga mo siya, hindi matal. Sabi niya,
Pero betul gusto ilak kalain sa po. Tulus ko nga mana lagi kalain sa. Mana lagi chapter na ko mo kayo ba? May binaking off. Kaya ba ganyan ala na wala ni kat magkano nga ba to ni yes. Temple si mga charang ko ni na ashin ba. Yok şüpheyen. Bu da bir şey şimdi mesnes bir şey. Bana uleyen sağsı sima limit da. Limit da kena ele mo tabu na uleyen da. Uleyen da il şuş ki mai ta ko ki uleyen sağsı. Akın mo dikse kalim gelin me uleyen şey. Aki ako maşı uleyen da bu isam da kadil madal. Pero mahal na fashion ka. Shkatsan mahuma kay na koyes na fon na. Eka chikat na gagawin sa siya. Gidente, or bakit muelo, slashy ki may dagang sa school. Sak makulubi ka to, magandang muelo si Ben ang bad cast na mo. Kung di ka na maging toothbrush siya, sa prasi mo siya tayo, so, kung na-toothbrush siya ba, kung sa old solid phone mo. Kung di ka. Kung siya na toothbrush siya, kung bakit naging muelo, magkaipan na. May pinamalan ka mata. Malan ka mata, parang kung siya lang malan ka, di malan ka. Kung di ka labis, kung di siya malan government, mixing ka malan, asa oye, lan ka, kaya inafasiyat kaya malan ka. Kung di siya government, apply, kaya malan ka, mo. Kung di siya oil and government siya, naki, vi ba government meron kaya, mata ka kaya pa principles kan mata kaya pa para and American siya. Kaya alayo mo siya ang mata ngay tuwing siya. Kes pinpelo. Tingin Diyos ko. Lang malap to sila nga. Sek na kiko masam from dilugun niya. Kaya lang din, ordination si katago kaya ngayon, kawag luwal, kipalo si Ashke Hotel siya. Isun jam. That wrap it up. In fact, kulon sin kat kay maluto da. Ngay fakla ipsinge kung fakali alash. Ang nawag ki sam indutila ka kulon sin kat nga fakla kasinge. Kikaslom kung fabaye. Na pa na nga olela silan kat ngay bakalam gel Solomon damal sirlel akataya kaya ngay. Ngit palal pa na taga nimsinge nga kung buisin siya kaya ngay. Maluto da bange somdi ke maritsinge alef todo bagat akademi ngan gaslasha akademi be payen rek malasha panangara kadina nala akikati pe di na ke olela lash magat olelan sin kada yok kadin sin gakin bangan sin nga sin kin ke maluto da nga kulola maluto singa akademi na sik nga nitala olela lal na sil eprema et siela nan ke olela lal na sika ke mulla ka en akulo la dulo kunya yak nga eken simet kalen sabin savan selie urek ma singe ke pel singa sak na mul ngi aw sel nga shot programan kaliye in magat feedback fast urek malan kat pe ma aspe yim das kelen singa lamala Tingin una kung guys mo nga kung sila kali nga guys ko ko kali mo wala behind the scene program ngayon mo okay let me do that ano yung lagi po multitasking ako mag-battle friends sila pero ako multitask pero kasi kuming tingnan mo sa kali kasi kali so kaya wala na makasin okay kali kita alam po na mama si mamislim ito. Emerson Valencia. Ang ginagawa sa Rino, akong gulo. Gulo kaya Ashloman, gulo kaya mga simas kantiye na akay kong giklan sa Ploman. Asun ko binan Gusto asun ko binan Rino. Asun ba akay ko sang long last sin weight plus binan Rino. And gulo kaya was liye yang taman lipan na nalung ye gasong na. Tingin ni Evelyn to siya, kula ng asluman, kung sa mga singkala sa mga kuflan niya, was kayo, kula ng asluman kayo, kula ng viewers kayo,
Kadash pinen mirrors feeling in kawak sila kawak dahil ye mamusa online babad studies click yap si mam dawiya kaya nga ila pasta lang si na bakit tagay witness pe ordination law lan feedback kala niya tingin just ko lamin frankish kin rela slide bed digging roping digging is Jared diving that way das min kamal kadash galde galde losa kan losa aşk ya baka mga dash kaya doon si gat lagat ashti niya na mana ko to ko mas kala mana ko kat kuwen complaint slash ke mga kat sanglon si gat le ula ala na fast na masi on nakitingin sa akin masi ako minash kaya ako spend Agosto samle mong fushesh lankata sipe de tui na kaya humaske period of grace mit kattelik ki alıp liste e tui si be na beltingen för då de when si med det alle nge så det beltingen och gaston kan poäng was in su each one na go in fela dan beltingen med tui la kolekte men leme att det var ustla med the church I must mabach which one get a book like Frank get. Naro, asang lodging God, pangay makatash kaya, ngay spell sa digging just go findel mga kali to ngay sirta nilan kaso ya kali kulo na sum may rise kilos kulo kaya asloman pe siya kup digging sena ang ginakumash you know Washington kung sa hilo. Wherever you are, makulang lang kaling wigo, dali madum friend ng gawa. Naka mo, paano mo as tingin na tingin, faga. Ngay spell ng kalye, Okay. Well, global lap ki malutut makat askem sing ini ki pel singe ya. Bange orek malaski du singe ya o trying them daw tra nakat fafash na met ki ma eva fucking doon. Nakat ni kali ki si proy ki pel singe nakat fa me aks ko sa kila audience slash. Katagani proy. Kat svi de bashla yedan kat flat lash. Katla le prem, katla laisik, katla Jacob. Kat siya sa paela met sapla na financiers ko siya, oye be en adalani na we, kana fin felen na phone. Egat kulo malap na sin met mata lashma, dieten, chia be belesha ka safashe kun, oye na matal singe, oye na singe, da fute in lalal fungi ke shanti Jesus Christ in gain kapak financiers ko siya. Kat kulo ke oye lan met mata lash, yokri na kay wake oye lan kat. Siya to fue kat lepe, masay kat ya kadin wipe, kalansa po kat, inalan kalansa bin kan lash kakin gastal yun ang yung. Kat kulon sin matwias na kayo, mawikat peki, pelsingi, kat proye pekelos na kayo, maasin suwasikla, manaski mano, nakan lagi pelsingi, oye vga kumaskian, top na kaya, pakastan kat. Papakalang kat siyak siyum, kung naknas kalyam tanin siya matwias na kayo, ingan siyuk En dan kima kat ako lapain wipe matlo kem singi kat nusay si moye en asfe man madalam in kolkat kat kulon assume laki malutut singi akalemi na siyesh laki kat lalal fungi kat Jesus Christ wan kulo si fan nantum kat ayawala ki mol ke shakelin aknas na sikat in molikat le nanaknas papakalang en nakiwa makat for we ingi fale kat ngishiki langkalang pakatan lawin wikat. Kelos na kiwa mawikat ki pel singi kat siyak peta in siya wolo minan fellows pe. Kinwen na tum Jesus Christ kat kulola o lela lom an si was ingi kat fungang na ke. Ka na kiwa mushroom tawin kashikat ke. Kinwen na tum Jesus Christ kat fakulo amen. Well, kila malap.
Okay, gal, tingin, Kyle, pangal, na suwas kayo ka. ay Kaya, global. wasun, tingin, ano na taong kumpiyansa. Okay, okay. Alright, gal, suwas, bye.